Pemirsa Pemka Buleleng ring anggaran perubahan war sekali tali 3 likur molihang dana insentif fiskal kantos 17,5 miliar untuk kinerja daerah baik. Dana inucap salanturnya nih anggen nampenin kemiskinan ekstrim miwah penedunan tengkes ring Bali Utara. Sekda Buleleng Gede Suyase Ngomodarang, hasil evaluasi gubernur ngulengang majang anggaran risampun molihang dana insentif fiskal kantos 17,5 miliar. Anggaran punike pacang kedadosang sumber belanja baru anutin pabuat. Suyase Ngomodarang dana inucap wantah dados keanggen nampenin kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, tengkes miwah investasi. Suyase talengaptiang jajaran kepala perangkat daerah mangde sayuwakti melik bagang pemanfaatan insentif fiskal punike. Alokasi sane karencanayang kinerja penurunan kemiskinan 5,6 miliar rupiah, kinerja penurunan stunting 5,1 miliar rupiah, saha kinerja percepatan belanja daerah 6 miliar rupiah. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna Ngomodarang, pawawahan anggaran sane agang inucap keaptiang sida ngeruruhang pemargi ngeninin utang Pemkab sile tunggilnyane utang jaspel nakes RSUD Tangguwisye wiadin jaspel COVID-19 ring warse kali-tali kali likur. Supriyatna maosang yadiastun nenten mersidaya ngangge dana insentif fiskal nanging anggaran sidek alokasia ngangge sumber APBD perubahan warse kali-tali 3 likur. Yuda Bali Pos Nguningayang.